egu phone so no dabi we na kwa kwati se bia naanu mu ho na Ghana card omo ba beye na okotena sisi ya na ebusa wonsem ba komienu bi ni ade a miensan na ekọ nanim sa to omo bisa wa Akoma ya wo he ya wo be poso e wa yen fa bosome furu no ma mi afidie bi so na cheso mo boaboa no a ma mi di ni sai no oba akọ asore be no ma bo ni nyina suku a wakọ oye oba na be ma na so mo mi afidie no so sa ma ni nyina ba be yefua na chese ho information nyina no aba be gu fa ko eno ne ye fan se data no eno asem ne ye kan we nya data bando na eno mu ana ye ma mi gidie passe sa eye commission no omo omra e kasetia obi a otakọ gina bontin ba bi aso famra kwan so wo mo ma kache se bia yi maba me pese me ye bibi se ntim me hia data mo famra kwan se na mo nyoma me ma me ne se wo wonim na wo hia data se bia obetim de adu dwuma no ebre na so se si ayi obetim apiem wo ma kache esan se wo mu akwa be se hiem so mama mra ne mu se section 89 edema public act o me se koba se yechew se wo am ma kache na ono mama medi de fan se bia kaso bom na no man kasa ye no ma sa data ni bi na kwagina bonten na obi si ame na mo data we me to we di ama won pacho o me se e kasa tia ye chewa emra no betimi no wadi u betimi adem ama na yeye wonya no fokwa ne se obetumpatasika atimi di ama aban na yenma yentie ye ma me an den ene eye Patricia Adusei Poku abra wo chire me e de ama ensemtrofo akwa won sama ye to de business e bia se me to customers data bebre na che se mako taxi o so meta de o me ho ye nto data wa abontin bio e illegal ye chiwa ye timi de wotum to prison o ko section 89 ye law na ewom wo pe data wo se wo she business na se na wa wo border repel customers na customers ba na wo register mo ba ko na wo de ye wadwuma wo ntimi nkodwom ko to data se de tetene na nipa ne ye wo be hwa na obi akoto data wo ko to phone na so wo ko ye business shop bi na waton na obi so to de aye business ye nya ne se bi ko kota prison create ne Akoma FM se emra no show pa chi se kukuro obekwa akodam ama na kwa akoyeyi na maame di nsem nyina tudwa abra yase afi 2023 de yi data protection week celebration omo ede abepiem asantemantem ase ne maame ne sansebe nyina de tudwa nti yebusa ne se eba ne sen na afi de modi abepie mu ewo asantemantem a ne kuro kese enu kumase yase na okire mu stay emaye Honorable Esla Usokufu etu yen say ye ntimi ntina akrankoa na ye nye data protection adwuma wo say timi tsire fa man ni mu nyina enti say ye pese ye ba kumase ye be bie office e wo kumase na no ho adwuma na ya hya ase ye ama na ya ba KNUST ya frɛ mo say mo meti na mo so mo kɔ dawuro enkyere asanteman say ye ba Ashanti region say na be a efiri kumase akosi north ho no hu hia so bi betu kwa bankran ansa na wa be hu saa ne me ye kyerɛkyerɛ students ye kyerɛkyerɛ adwumakuo adwuma rafo say na be ya mo wa Ashanti region ni beyond the corner so mo betimi anya say adwuma yi so mfaso efi say ye nyina na ya digitize your data ye nyina na ya ge national ID card ye nyina na ya ye computer so adwuma say ye ne nyina ye digital eno ho bambo adwuma ene ye so ye hwese na eno nyina achi no obi nkofa wo ID nkodira be say wo ye wo onko bank kasa ye wo no nko use ka ye ba ne abekyerɛkyerɛ Ashanti region say na be ya obi a ya bode ro wa Accra o feel say Accra de ye hu o mododo beba kumase na adwuma no etre na ahasoso mu nya ho faso enti asoye ho eno betima bibia kama paade ama won kogina baabi emananum sie ne ase obi jam data obetimi tam obi card na ode akọ baabi se aya omonim sese atapani ni atakakra no mo bu nkofo afaso da bi sa commission say sambre de atwam eye se ubomade se obepiem o maso ye executive director edema data protection commission eye ye maame Patricia Adusei Poku ana yetenene